بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Naubos na kita niyo ring marfu'at. Kabalikan ko biya salawat marfu'at 6. Mubtada'un wa khabar, fa'ilun wa naibul fa'il, ism kana, ibansin khabar in. Adlawin insyaallah ta'ala tumagna na kita niyo mansubat. Amuin babarisan fathah atau akan amuin fara' sin fathah, alif atau akan kasrah atau akan ya. Intawd sin mansubat ang hutag isa. Mafa'ilul khamsah maf'ul bihi mutlaq fihi liajlihi ma'ahu. Al-hal, tamyiz, munada, mustathna, اسم إن خبر كان. إن كاونة أدلوين تو كاونة مفعول به، كاونة مفعول المطلق، كاونة إن المفعول لأجله إن شاء الله سبحانه وتعالى. تمقنع كتاب المفعول به ولن هات اسم مفعول به. المفعول به مفعول دينها فعل يفعل مفعول. فعل نكهنang siya. الفاعل amoy naghinang. المفعول amoy hinang. المفعول به amoy hinang. Laung taon na muno aun biyuno. Hisim maf'ul bihi riddo. Amoy biyuno siya maf'ul bihi. Tamam? But siya na buno. Siya in object. Tamam? Naam. Bangha mga sila magnanahu ima'na sin maf'ul bihi ismun huwa al-ismu al-mansubu alladhi yaqa'u alayhi al-fi'l. Balikan in ma'na sin maf'ul bihi huwa al-ismu, bukun huwa al-ismu, huwa al-ismu pagbas, bukun huwa al-ismu سواء همزة همزة وصل. هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل، الذي وقع عليه الفعل. المفعول به اسم دي siya magkahinang فعل دي magkahinang حرف اسم. تمام؟ اسم سجل مفعول به. Sa aun waktu mahinang siya isim zahir o mahinang aun waktu mahinang siya isim mudmar, dhamir. Sa isim dah. Pag-uwusin siya mansub. At isim mansub, di siya magkahinang majrur, di siya magkahinang majzum, di magkahinang marfu'. Maf'ul bihi daran daiman mansub baristas. Tamam? طيب ونين معنى اسم مفعول؟ الذي يقع عليه الفعل. سيانين أموئن وقع كيودان سين هنang. سيانين كيودان سين هنang. وقع عليه الفعل. كيودان سيا سين هنang. Meron yung pagyanong kyuddan sin hinang. Atin niya, himinang kau, bangunin kyuddan sin hinang mo, mati maf'ul bihi. مثال لو أكلت التفاحة. ما معنى أكلت التفاحة؟ ناقونك أبل. إن pangasobo unin nakaun mo amoin hinang pagkaun unin nakaun mo yadto. In jawab sina mo in pangasobo yato mati maf'ul bi. In nakaun mo muna in tufaha. In tufaha siya in مفعول به. لو فهمت الدرس kaya pahaman ko. Unin kaya pahaman mo?
amo in fahima fi'l, unin kapahaman mo. Tamam? In jawab sinamo in pangaso, unin kapahaman mo, matim maf'ul bihi, sabi siyang kyuddan siyang pagpaham mo. Kamawmuhan in maf'ul bihi, dumatong siya puasin fi'l iban fa'il. Tumtuman nyo yan. Basta siya magma'na na siyang kyuddan sin hinang, biasin apple, siyang nakaun mo. Sa atin na siyang maf'ul bihi. Lecture, siyang kapahaman mo, siyang maf'ul bihi. Long mo ra'aytu Zaidan, kita ko hi Zaid. In fi'l ra'aytu, kita ko. Siyang kita mo. Siyang kyuddan sin pangita mo, hi Zaid. Hati nga hi Zaid maf'ul bihi. Tamam? Kamawmuhan. Dumatungin maf'ul bihi puasin fi'il wa fa'il. Ra'aytu, fahimtu. Sibu da siya nafi atawa muthbat. Biasin nafi. Long mo fahimtu dars, kaya pahaman ko yung lecture. Aw ni maf'ul bihi na hindi ya shabab? Ad-dars. Hindi nafi atawa muthbat. Ha? Muthbat. Wayroon nafi, wayroon negative niya. Way negative form. Ang hindi lam afham, manfi. Negative form in jumla. Tamam? Sibuda, inkyuddan sin hinang. In fi'il niya muthbat, atawa manfi, di dato wayroon da effect niya. Tumasira siya maf'ul bihi. Sibuda ko imyan, fahimtu darsa, lam afhamid darsa. In dars na nito maf'ul bihi rasya. طيب الآن كيف نعرب الدرس؟ فهمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أو فعل وفاعل. الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. أتراني وما رأيو إن درس اسم منصوب وقع عليه فعل فهم. نعم وقع عليه فعل فهم. مفهوم إن شاء الله. من قوم نagtugna ako kaunun. Uning kaunun? Maf'ul bihi, sabab siya tiyugna mo. Kaya kal ko hi Zaid, siya nakakal mo. Hi Zaid, inkyuddan sing kakal mo hi Zaid, siya maf'ul bihi. Nabang mo siya natuila na maf'ul bihi, ay mo kalupahiin, nasabon mo na siya magtuwi. Tamam ya shabab? طيب. المفعول به ينقسم إلى قسمين. أو ظاهر أو مضمر. إن ظاهر اسم متمبل، اسم مغيني فهمت الدرس اسم ظاهر. لم أفهم الدرس اسم ظاهر متمبل اسم. أو نيان مهنang إن مفعول به يا شباب مهنang siya مضمر ضمير. إن ضمير اسم ده إن ضمير أنس يا معرفة ونكرة. إن ضمير نكرة ومعرفة. Pilain taon si معرفة? Walo? Pilain makaingat si معرفة bang pila? Way makaingat? Pila? 7. Longsin nagtipon kanya. Innal ma'arifa 7 fiha kamul. Ana salihun dha malfa tabni ya rajul. Pilain taod? Innal ma'arifa 7 fiha kamul. Ana salihun dha malfa tabni ya rajul. Pala ni opo datod. Solbon na kayo may problema mahang katahon magtuwi. Ay mo pala ba yung mga bait biha ini? Innal ma'arifa 7 fiha kamul. Ana salihun dha malfa tabni ya rajul. Naam. In dhamir ism. In dhamir na bakit nagdua? Ang dhamir muttasil o dhamir munfasil. Pila yung dhamir munfasil at isim muttasil sugpat. Magkahinang yung dhamir sugpat maf'ul bihi? Naam. Kuno apabila siya sumugpat pa fi'il. Tabihu. Bang siya simugpat pa fi'il in hugwa sin dhamair muttasila aminang po tagduay ni mahinang siya uno maf'ul bihi. Biasim biad diin turan yung mga po tagdua
ضربني. ضرب فعل، النون نون الوقاية، الياء يريونه. ضربني إيشين أنين هاتين ضربني liubakannya aku. Isin nang lubak. Aku nang lubak atau siya? Siya. Isin liubakan aku. Hatinya ini aminya ini siyain maf'ul bihi. Darabani. Naam. Yung pag-i'rab mo daraba fi'l mad mabni 'ala al-fath la mahalla min al-i'rab wal fa'ilu dhamirun مستتر جوازا تقديره هو والنون نون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به تمتمنيو بانسيا سمجبت بفعل انهوجني فقائن مفعول به ضربني ضربنا ليبقني كمي liubakannya kami liubakan. Inna ini na الدالة على المفعولين مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ضربك liubakannya kau. إن كاف ديني ضمير خطاب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ضربك ضربك ضربكما ضربكم ضربكن ضربه ضربها ضربهما ضربهم ضربهن. Piliin taod nila. Inhang po takdua ضمائر المتصلة amun simugpat pa fi'il في محل نصب مفعول به. Simusugpat katan? Naam. ضربني ضربنا ضربك ضربك ضربكما ضربكن ضربه ضربها ضربهما ضربهم. Putag dua sila katan. Tamam ya syabab? Unin pagtag simbihan ni katan mudmar dhamir muttasil. طيب aun waqtin dhamir magkahinang siya maf'ul bihi dhamir munfasil butas. Pilain taod nila ang putag dua raysab. Uno naman iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Mga dhamirun yung pagtagkan niya. Dhamir munfasil. Iyaka, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uno yung piyagbiddaan sin na'buduka, iban sin iyaka na'budu. Ang piyagbiddaan. In iyaka, magma'na ikawra. Way rukaing. Iyaka na'budu. Ikawra. Ya Allah, na'budu yung sumbahon na mo. Ampain na'buduka, sumbahon na mo kau. Arakala masumba pa yung dukaing. Ampain iyaka, manunjukis siya paamu in hasar. Di ma'na, ikawra, way na rukaing, insumbahon na mo. Iyaka, iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in. Iyaka nasta'in, naam, in iyaka nasta'in, iban ikawra, in pangayuan na mo tabang. Naam, pilain taod nila ini katan, iyaka, iyaya. Wa iyaya, farhabun. Nung sin Quran. Iban, marika ako sadya in kabuka inyo. Wa iyahu fattaqun. Iban kaniya siya sadya in kabuka inyo. Tamam? Naam. Biyarin yung pag-i'rab ta. Yalla. Iyaka, iya. Dhamir, munfasil, مبني على السكون في محل نصب مفعول به والكاف ضمير خطاب. إياك بيدترا إياه بيدترا إنها ضمير كتان ضمير غائب ضمير متكلم. تمام يا شيخ؟ بلين تقول لي يا شيخ؟ نعم. always سليني هنا
Bukon kau imian na'budu iyyaka. La. Supaya siya haunahan. Iyyaka na'budu. Lang mo iyyaki uhib. Ma makna iyyaki uhib? Ikaw rain kalasahan ko. Iyyaka ashtaqu. Ikaw rain liyaw ko iban sintium-tum ko. Iyyak. Kanda pagpahamsin ang mga dhamair, sumaway na mo yung makna. Tamam? Pilang taod nila munfasila? Dhamair munfasila? Iyaya. Mangkaw iyanon, iyaya. Iyaya ahbib. ما معنى إياي أحبب؟ إياي. ما معنى إياي أحبب؟ هاتني أكره إلا سها أحبب. تمام؟ نعم. هنقطع دوا. إن متصل هنقطع دوا. إن منفصل هنقطع دوا. Kung yung dhamair muttasil may nang maf'ul bi bang siya simugpat pa kain pa-fi'il bang simugpat pa isim duwa yung parakala mahinang siya mudaf pa mudaf ilay tamam bang siya simugpat yung dhamair hang putag duwa pa-fi'il unin pag-unin i'rab niya fa'ul bi munfasil ang putag duwa maf'ul bihi na tahayna min al-maf'ul bihi tahayna طيب نأتي بعد ذلك إلى المفعول المطلق أنيني كهوة مفعول مطلق ما معنى مطلق بيقول كده معنى سم مفعول مطلق ما معنى مطلق مطلق بكون مطلقة مطلق المطلق دينها فعل أطلق يطلق فهو مطلق وذاك مطلق إن هذه أطلق ريليس فري يعني بيؤلي أطلقه أطلق الأسيرة ما معنى أطلق الأسير ريليس نينائن بهج تمام بان تقو إيان أطلق الزناد ما معنى الزناد trigger pull the trigger هاتين أقواننا ريليس همدتو بأقوانون المعنى نيا تمام المطلق أمو إن كيوان سجويرون كوان يريليس تسجى سيا بهينang siya بهردك ريليس تسجى المفعول المطلق اسم منصوب من لفظ الفعل يذكر معه لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده مثال حفظت الدرس حفظا سرت سيرا حسنا ضربته 3 ضربات انتبهوا بغي مفعول به سينكيدا سنهنا إن مفعول مطلق مجمعنا سيا هيبقبقسوج سن فعل مصدر هيبقبقسوج سن فعل سنهنا أتوا هيبترang niya in role niya hipatarang niya in hantang sinhinang bayan naw'il fi'il hantang sinhinang atawa pilain taod sinhinang nakapila siya hinang 2 in maf'ul mutlaq ism bukun fi'il bukun harf masdar kamawmuhan masdar kanyo na masdar root word mansub alistas enroll sin maf'ul mutlaq uno tuwin taod li tawkid al fi'l hipakusog niya pakusugon nin fi'l in hinang makna sin hinang atawa hipatarang niya kato bang biad diin hinang atawa kan hipatarang niya kato bang nakapila hinang kam 3 tod kamo sin mithal hafiztu ad-darsa nahapal ko na in dars i'rabun na to hafiztu fi'l mad mabni ala السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل فعل وفاعل يسمونه الدرس هنا إعرابنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره طيب
hifdhan. Bukun kain hifdhan. Daing da siya hafidha? Sahih wala la? In hifdhan bukun ka rin da siya daing hafidha? Bukun kain siya masdar sin hafidha? Hafidha hifdhan. Daraba darban. Fariha farahan. Masdar. Sahih? Pagkain siya kiyawa daring fi'il hafidha. Mansub. Naam. Unin role niya rin di. May tamusyabot pa siya, kaya wak may masdar, unin karahan niya rin doon. Litawkid al-fi'il, piya kusog mo in fi'il. Lang mo nahapal ko in lecture, hapal. Unin hat sin hapal. Tinya, bukun hat memorize, hapal tuod. So, unin hinang sin masdar, hinang sin maf'ul mutlak na hindi, piya kusog niya in fi'il hafidha. Mafhum? Mafhum wala la? Mafhum? طيب بيعني من بقي عرابته مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره كهاتين نبغون نروسي مفعول مطلق لتوكيد الفعل هذا لتوكيد الفعل طيب وما كتهكار ومثال سرت تعلمون سرت سار يسير ونأتي سار يسير ميانو سرت ميانوكو سيرا حسنا سرت ميانوكو سين بناو مريو اعربوا سرت فعل ماض مبني على السكون الاتصال بالتاء والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل سيرا بكون كين سيرا مصدر سنسارة سار يسير سيرا تمام منصوب hambuk na sal hint dakula pangilahan mo si maf'ul mutlaq lang mo masdar kana soy nyo ingat mo mang biya din pagka si masdar at kamo maingat maghinang maf'ul mutlaq naam masdar nampa mo kita uno lang min role niya rin di kaya kusugin na mo in maana sim pagpanaw atawa sipat niya kay mo bang biya din pagpanaw niya sipat niya kay mo, iyan niya kau miyanaw ako simpanaw marayaw. Atinin hantang simpanaw niya marayaw, kung siya mo'y nagpapanaw, nagkikiring-kiring biyan. Panaw, diretso. Nanukin-tukin na sadya paunahan. Ha? Wayroon ma naguno ba ini, nagkiringan madtumari. Sa panaw, marayaw. Urin karahan niya rin di, libayani, piyatarang niya, bayan, naw' hantang naw'il fi'il hantang sin fi'il law muqa'adtu limin ko dako uni masdar sin qa'ada yaq'udu qu'ud qa'adtu qu'udal mutakabbir uni nati sin qa'adtu qu'udal mutakabbir limin ko dako sin paglingkod sin matakabbur. Bibiham-biham pa. Iban lilos niya nagbibihan. Iban sing-sing niya bihan. Bibiham bihan. Bang magbabay mo kumbihan. Bihan pagbabay niya. Hada qa'adtu qu'ud al-mutakabbir. Tamam? Nang piyatarang niya kay mo bang biyan din paglingkod. Libayani naw'il fi'l. Inhikatu. ضربته ثلاث ضربات ضربته ثلاث ضربات liubakan ko siya hiumag ko siya tu humag hiumag ko siya liubakan ko siya tu humag طيب ضربته إعرابنا ضربته فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء unin day doon simugpat siya pakain ففعل unin ha ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به طيب ضربته ثلاث ضربات
Intu humag. Intu da hindi maf'ul mutlaq. Darabatin mudaf ilay. Banghanaw, uning karahan si maf'ul mutlaq da hindi? Piyatarang niya kay mo bang nakapila hinangin hinang. Dahil ni humag. Hati na nakatu, humag. Sa abang hatungod sin umbol, paunahon mo in umbol, ampain masdar sinyaun. Hinangon mo sadya, isim. Lang mo, kaadtu, liming ko dako, thalatha, qa'adatin. Tamam? Tamam ya Shaykh? Qa'adat. Jama' sin qa'dah, qa'adat. Darba, darabat. Tamam? Naam. Kaon mo sa pahulihon mo sadya, hinangon mo na siya mudaf ilay. Amo yanin kahupuan sin amuin maf'ul al-mutlaq. Uning karahan niya jumlah litawkid al-fi'l, libayan naw' al-fi'l, libayan adad al-fi'li. Patarrangon niya bang pila hinang inhinang yun. Naam, aun pa mga abhath tumaalok maun sumagawa bukon pa wakto niya bihaw. Insyaallah ta'ala susunod. Mahal ka mo yan. Kaya nga tanyon yan. Tamam? Lumaton na kita niyo pa ikato, insyaallah. Toy. Maf'ul li ajlih. مفعول لأجله. ما معنى لأجله؟ ما معنى لأجله؟ Bang takaw iyanon khasamtu liajlika. Khasamtu liajlika. ما معنى؟ Khasamtu, di ma ako nagkalo. Pakarna mo, para kay mo. Liajlika. Dafa'tu liajlihi. Nagdepen ako for his sake. Ang simbasang galis. Mga sinugdad din ta. Para kay mo, no tayo na sinugin. Para kay mo, no. Bukon imparay ni bukon sinug. Na English na bang for you? Ha? Pasal mo, correct. Hapasalan mo. In liajlihi hati niya hinang kyudan magmana siya hapasalan niya. Ang meaning na nito patarrangon mo in pasal mayta. In sabab mayta mo hinang. Naam. Tod ka mo. Mithal ala dhalik. Hadara Aliyun himadir hi Ali. Himadir hi Ali. Imatin hi Ali. Ikraman li Muhammad. Panghulmat kan Muhammad. Impangasuburay di mayta imatin hi Ali. Unin sabab pasal. Mayta siya imatin. In jawab, amunay maf'ul liaji. Ikraman panghulmat kan Muhammad. Hatin niya in reason behind mayta imatin hi Ali panghulmat. Bangaw magmana for the sake pasalan. May magpatarang sin pasal iban sin sabab. Amo natin maf'ul mutlaq. Maf'ul li ajlihi. Sa maf'ul li ajlihi, kamumuhan in siya masdar. Masdar. Biasin ini. Usamihu, maapun ko. As-sadiqa, in bagay. Muhafadatan, pagparihala.
ala sadaqatihi sin friendship na mo karwa. Sadaqa, friendship. Pagparihala sin, pagbagay-bagay na mo. Tay, may taon niya miha apim bagay niya. Unayin sabab. Unayin sabab, may taon niya miha ap. Ha? Pagparihala sin, pagbagay-bagay nila. Na, imuhafadha rin di, ism, mansub, yudhkaru sabbutun siya, puasin fi'il, libayanis sabab. Hipatarang nin sabab, may ta niya hinang. Lang mo timindog ako, panghulmat kan Zaid. Naam, nagdihil ako, pagbulansang ha mga taurayahan. Pagbulansang, maf'ul, li ajlihi. Naam. بيان ان بقى اعراب ده حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب علي فاعل اكراما مفعول لاجله منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره في اخره لمحمد اللام لام حرف جر محمد اسم مجرور بلام وعلامه جره الكسره الظاهره في اخره انتهى. طيب اسم مكره الكاكو مثال مفعول لأجله اسم مكره المثال مفعول لأجله فضل ها ضربتك تأديبا جيد ليوقنتكو unin sabab تأديبا هبقبئت أحسنت تأديب مصدر منصوب اسم تمام يترن niya bang ميتة hinang niya impagluwak. طيب من أيضا تفضل يا الشمار ماذا عبدت الله سينبقين الله ميتة امتثالا جيد امتثالا مصدر sin fi'il imtathala imtithalan pangagari hapardakan niya جيد شوف مقاري المثال تفضل يا مجيب أحسنت لا تقتلوا أولادكم أيونيو بنوا إن كان كنيو خشية بغى سبب سين بغى حق مسكن على الإملاق نايم بغى دين ديتو مفعول لأجله سبب سين سبب هبق بنو سمي بعام الفيل نيانا لون يتهن gajja ikraman panglaggo panghulmat hanabi Muhammad in panglaggo na nito maf'ul li ajli sa di ka man makahinang jumla bang way doon vocabulary haun niyo kay ngatan niyo na sa di da ka makaarab mayta wayron na hapal ni haun sambiad din bayata wayron ni maput mo halom bang tiusi ka tanin halom sino inggo mo pitis bianban gata wayron kung ano ka makabisara sa way aun vocabulary halom sino mo o memorize mo mufradat bang dili kihatihan mo na sa hindi mo maparagbo sa mayta kulang yung mufradat so ang mga bago na nga maghapal adlaw-adlaw 5 10 mag-anad magbisara paragbuson mo inut-inut nawang ko maingat na magka-masdar kabatukan mo na in maf'ul li ajli man si maf'ul mutlaq tamam هل عندكم سؤال يا شباب طيب يوم الخميس examنا to ha adlaw hamis lisag upat daily examنا to hamadat an-nahw إن شاء الله سبحانه وتعالى نعم خميس يوم الخميس mag-study ka mo marayaw examنا to hamadat an-nahw magdurunggo-dunggo na kita إن شاء الله تعالى كنسوم ونو بلاغة تفضل تفضل مجيب
أطلق المصدر ريليسني مصدر كيوا ريليسني مصدر ذلك سمي مفعول مطلق. هذا هو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن المعارف 7 فيها كمل. أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل. أنا ضمير، صالح علم، ذا اسم إشارة، ما موصول، الفتى معرف بأل، ابني مضاف إليه، يا منادى. تمام يا شباب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.